dunia. Senang sabon kumadati din sanan, kanaw misi sa takapod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kung sikaw dok sabon kiti, insan pakagudot katilang busihay, mayad kay sisan dot sambayang kaswabon, kung sikaw Tuhan tumiyampay dot ay kasiribon do ginamo, mandahay tarimo, santobot, panambarasan do ay mulayan dahay kaswabon bayan. Berkatay nitin sanan makinangaw, gisambot, kanwilo dot mampay, sanong piramutan, isang bakatilambus kasariot kay sisan dahay sambayang kaswabon. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabura sukod sanong sabon insan pa kumadati. Puji Tuhan tu kanu takod katilambus kagud maya dot panambarasan do kasabon no bayno. Kung sikaw nagi tu nakampay to kay dit panambarasan do pamuridan. Bacaan maraton pemuridan di kasabon bayno. Kemudian dot irini kemudian double trouble dot kampayan dati mantad po di kosodop minsusuap nga mogi suhut-suhut nga tanudon ngai takano po wah kaswabon na po bay no umbalan dati olihuan olihuan gatid kasag no po kapiyod it Popolombo City panambarasan nga alihuan ng dala tempo po pukulan hopodot 6-10 minit dad apatut dat kating ko dilaman kapit timpud oray tanto ko kaswabon na po bay no tulo na po panambarasan dati nga isay nangku tulun sa pitulun. Numan pa pod isu anggat Lukas buko pod ayat kadua na podam turu lisiha na kinarahingan nu miyampay ayay ginaw nu ayay kaposyon nu kagarason nu pemusarahan nu ay lisiha nagi tulun desuai miagal dat tinan sendiri. Ina pahit api rangaw-rangaw dati nga ay inahit panusuyan dat tulun da Samaria dit osonong. Tumbaya akon ko ing hopod to karangaw tulun dat manahak ko khotbah right ko tulun da Samaria. So soro ko kudi ko Honda nakumbalo ko pinapakot bahil orang Samaria yang baik hati idi kamu olihuan no di nga asaru to kono korongod right ko iti orang Samaria yang baik hati ino pakasari pangunsuban nga agal to kono let tulun dat da lo to kono da mo naguang gitit kaposyon da sebagai tulun sa pitulun ka. Ako no ko kumbal to ko korongo di khotbah nga kumbal to ni kantod ay membasa sendiri dat pengkuro kapihot kaindalanan ni dit ay orang Samaria yang baik hati iswang kitab. Gumuot ralan da tulun na mangimbulay
right ko iti saritad orang Samaria iti. Inggan na ilanda ti dat inapay ralandi nga kamundat ralan na mahilad Jericho. Inapa di tulunid di nga numan rumpako. Inapay di tadaw kanihab nga haradi hot sanghulun at kaumbalutan dat minamawasap doho dat ay orang aku dit songkoso dapet kasuaban di gulud ay misusuab ka na no koriko tahino ka. Iya, misusuab kang kumay tok intatan ko ti iralandot mantadot pintangan do talupid o maydnod pamol ka. Tu haro mo ti it paro no parumpak ko parampok hingga ti salad tupot kapiyo bo. Parumpak ka parampok. May agal-agal it no nga si Jin ngay pahabawan na daw imuto palunggat diri talnalun. Aron na it naragan na muto ti adi kadi taburus. Mundorong kanando nga sumaliwanan day tambalot nga suay. Parumpakin do. Nah, haro kat nakumbal ako nakawaya niyan ako tay ka ikan niya nananaritan. Tok kono ni pumakaalang-alang iti komando parumpak iti bayno ki aron ni magusak karita. Nga irinot kamoyan dat kada takanada pamanad id katuongon ka. Iti piaralan ka posyan dati nga na nabarasanad iyati no patim tulun-tulun dat kon ko ikatuongan nga itulun-tulun da ang naaw. Iti pia talunalun nga osono nguyada nga daw mo dong nga tuong ko pohom mun siyaw-siyaw ko nga ay ano mila ko piyo bo nga nga daw no pom bah milo no pansa kano tumaw. Nga sera donorongaw ko iti adi nga ay miagal dadit doho no po ginawom adi balay dadi ko pinat ay tulunin iya dadi ginawa ko bo. Haro na pohot piro-piro kumbulutan dit mahito ko bada kapiyo. Umbay umbalay lo parumpakin lo songkur no kapiyo kam bah magiangat to ongoli matulun sumakay karita tumomod dagin da kapiyo may ampap pa haro ti adi. Nga panday podo situ sigaganda da haro pasitur ka. Iri no hit aya podo sindo da haro no pasitur lah. Jadi ila sangulo nat ay inaretan nila dila nga numan rumpako haradi hinaretan dat nuni kapagulo naretan di isangulo na imam. Ko kita siya nga ay paing kukuro to ko kito dit ato ko karahian. Tumaya ano ko dat pura-pura to kad aming kito-kito. Nga ko kita yung mada nga pura-pura aming kito-kito. Kaumbala ko yung itiyad di diyo lah. Harat tulun do atutunan wi nga kaming kito-kito pura-pura ka kito. Iya nga pura-pura katutun. Itulun nga kiton wid pura-pura ikadaw aming katutun diha. Monopot napakapiyad katutun kay tay ka mangilad atutunan kamo painsampon piya ka bang nga. Ay kad mumang di apya kita kabanggi. Iri monopot kapiyad mingko katutun tay ko katutun. Talib na kagutit nuri sangulo nat Lewi minagalay ka daw.
Ya, nukuro tu amin ko katutun toy ka magalay, kuro haro tutang, nga kaubasan na pom itinagi at pinapautangot at tingayaman, nukuro mare tu iya di ko kita kon ditulon dat pinautangan nutusin nga iya nagi at tingayaman, kamundo osonong kon di bo, memang osonong ko kumasyo, ya di mari ka oh kando pa ka iya di nga miagalod ya ti sebagai pananu da Seventh-day Adventist, ko kito kodit anggota jemaat tet mogolisun, haro di tinangaw sigup, magalay ka nagi iya nagi at tingayaman boh, toy ko kita kod maginom-ginom nga hinay hari o tutunano dirid ihati ngay nga, ihati nagi at tingayaman, ihati nagi magalay. Aya, ulam nakura diri tu iya di Nailandi dati det ino pa di tinumalib buat katilambus nga tulon da Samaria. Tulon da Samaria ham tulon da Lewi ay kapiyang ay kapingam, nga hali piad miswayat ay tinaruh diolo, ino pa'y tulon da Samaria di nga kasayran na kita siyo det it yo podi pinuhoborokot kabadit kaubasan to kodiki nyawa-nyawa ikan, hiridid minintalangi kasianan di siyo, minundorong isiyo linumintuhun, nigitan di siyo hit tulon da numan rumpa ka ruma tumpangan di nawayaan. Ay so tu jadi rumah sakit. May na di siya ubatay, numan matu udas-udasay sakira da haro hit nangosuhat, gisomi det kana po siyo aya om harmadi ngayon kuti nga mano ko pondo do kau uhupay ay mga putitit pantamangan kumasiyom, sakira perlu tubat boliah na patubat, haro na pabayaran kago, sunudan ako dong piro, man kuy bayaray ka. Tokoy. Kasab ko tiyadi, kasab tako ka tiyadi. Kumbala ko dat ay nakapisaritad sangulo na masitar. Antakan na padihom manamutuh ako kasyo. Dadamo ta itindalanon nga siyo do pakudi ka. Om ginawoh na pa nga yati na pagyad mangigititit motosikol ko karita nga ay lan takonit iralan om ay lan takonod hinggay undorong na tangsanong. Jadi manaw-panaw ako di kasyo siyo do pa ko manaw di muto nga osaraw ko haro isa o gua sa kayu mundorong ako diri kasyo. Om ay tapat kapiyad kari kata ko na di kari kata ko na di gua sa kayu undorong ako na di kasyo. Nga undorong ako nga kuradang kadid nakuro. Mino ginipi. Dadamot at manggiti motosikal ginaw na pa nga kari kata ko dit kayo di lumundorong ako ka. Apoy siya na karikot nga koy pihain koy haroy mundorong lumoyo-loyo kaubasante di bagi harohit lumoyo-loyo ida nga haailanom no kanda tu ay nakatilambus kape may panguhop. Nga kaubasan na pod di lumoyo-loyo ida nga opido ginawod may uhup ngon sila uhupay kamo ka opidoy ginawo.
Okon pundod kanda di karuhangnum, eh, palogoson na pulo haron nakapannalipawon na isiyalo kan kaddi karuhangge, pen kuramun dorong tati may panghupis ya kamu kadadit. Sawa nga, haron na tambalot haron na tampinaylon na teleponan daw ka, tilaw bus. Iyaho nga saru ako'y kawatan dit kita no nga, "Porloy da tulungan mo." Eh, nga araraw ko, haro ngayon, haro iararahon, ay mano pundad haro na nateleponan di siyelo boh kando iyon di. Jadi ujung-ujung nga ino pa di minundarong nga sangulo na sina, sina-sina, sangulo na sina minundarong kasyo, poto ako dila rumah sakit, ay ino pa di mutus siya gi, nay nga di sina angkat to, nay pakiwan sayay. Nakatad pod walay pangubatan nay pangay pakiwan huta ko na din piro kangkum ay tagal ka di sina kasyo. Amin. Puji Tuhan, tumbayan ako dat ipagilitan po pagilitan po dati nga nakumbal ta kay kapiyad nakawaya, nakumbal ta kay pinindalan di sina, sangulo na sina. Ato kay katutun di tulun, numan ta kay siya uhupay. Numano pay siya uhupay, may pangay uhupay dat minamonsay dit motosikol ondia. Puji Tuhan. Ikan ta kanilo hingga di hiboros ay memberi lebih baik dari menerima. Gadudu na po nga osonong ito purimanan mo. Monorimo nga osonong imonghup nga osonong ito purimanan. Nga tok suway buyatit orikot no kapitit kasi siya dapan dati siyodop takon aoso ko parihat siyodop ko. Mangagung piyahiri sampaping nga kodop kono pod di. Paunian no na alam da handphone, full volume, pilihan no ringtone na bubos sa talogod. Iko katuntul. Ori katapoy kasi siya dapan, mauni alam nga, kan nagid, alumis tamo da karangahan do orang ono, kan nagid, kodop tamod ko. Ori kat kasi siya dapan. Haron lagi sa kulon tambalo tu motosikol lagi igitan. Kadundura isyo, eksiden ni, hiridisan, nakaindisan. Kadunduang hirimutu, kalatan, sorohon nun dun. Nahaba no dunduang, koilihisyo, ay naposik. Korikot patulun nga irin pa nga danta daw. Korikot patulun nam posikay nagisyo. Kaposik isyo nga ay kung hinggaw kuti ka. Irinit tok orikat ta pula kasi siya dapan nam siyodop kasari mo. Kumbala ko ni kadaw motosikol igitan di hapakan pula RJ. Siyodop lebih kurang pukul 10 tetuong. Siyodop parak-parakan do rasam. Nah siyodop po kabo ngai kuna hit di soromin da hitid pemurasan dat aparakan pun do rasamo turas itim tagakon do siyodop. Siyodop. Tokoy ya dinan ori katila kasi siyadapan gi. Ilo lagi karutumon da sumuano. Jadi kita datid ilot sangulun na Samaria hilo nga kadi boros kapiyam iho nga aga taginaw ko. Ya di tokoy kanu papaindalan ilot pinindalan nila tulun da Samaria. Aga tano ko mo tilod iho la topot kapiyo. Saru ako nod ay
nur di harit kita nud porlu panguhupan nga Taliban na po. Okay. Hara nagi manusui lot kantakan nagi sambot ihati i nuri diit op sakirana pod it miloh na kapetulon lot manusui lot sinusuyan nila nga gisambok kapuriman tokod hirih tokod mintong idit taliboy sang ulo na imam, taliboy sang ulo na Lewi, tulon sa Maria, mantad ko kinomilo idi tulon na manusim iya di kapuriman nga takod hirih tokod paingintong. Jadi sira no pod numan uhoto Yesus sendiri isay nang kudilot tulun sa pitulun. Isay ti tulun sa pitulun. Ilo na di pinasusuy di Yesus la sang ulo na Samaria dito sonong. Atumbayan to ko dat ino pa'y makikinangungay nga natugangan nga naratian dati da paingkuro kamoyan nila tulun sa pitulun mantad da sinusuyan dit pinintalang di Yesus sendiri. Halipiad oratian dati nga oilan tokod ihati na pom asaru dot ay mamusus asaru do magalay asaru na gid amu popoindalan ilot kaboboyohon nila tulun da Samariad it osonong o kaulun. Puri manan to kay borid tapot kapiyagi. Patut to kay da manghup nga miagali kamuan ko to hara na pa'y kasimpulan sendiri. Oh, haraw na tambalot ti natalipuanan daw ka. Haray tulun da suway dat may panulong ka. Tiyadi. Okay. Inapahit kaboboyhon dat asanong dit o kita dati nga suway tinaru sa kira right ko bangsa suway tinaru suway kaboboyhon. Asaru no mati dat iti napakasanong nga tulun nga ngayon paimpoho mantad iti tinaru iti bangsa. Uy, ilo nagyadi ilo bangsa o tangarat ka. Miagalid di. Akon pondad inapahit ay tulunid di nga suway tinaru. Suway bansa. Ay otopot ti mo ti kapiyad agat tatulang takod ang manguhup. Intahan pom dusun na pom uhupan lagi. Intangan no harakay tandia ka aiso. Miagal ko tambalot no uhupan lagi. Iho nga iyo dihi. Iyo ko nga aiso ipiswayan takot iyo dingay to kanupot tigi. Sayra no pod miagal ko ay manguhup tako. Maya dat iti klinik kesehatan. Milah tako nagi dat manuduk ko id kelas-kelas aptah. Milah tako manuduk ko manondig. Asilih tako nagi kadaw dat ay tulun da ipawayaan da barakat ta kinarahingan kumatulun da suway o insanan na pula nga alumis ikasuwayanan. Nukuro. Tu okon ko o insanan to ko nga kanud papaindalan no miagalid di. Ino pa'y kalinik kahilad po nang idahay nga ay sa tukang kabun. Nga ko gumuan iti kalinik kot kadit papakamuamu. Kagumuan iti kalinik kot iti bayno nga iti karajaan kamuyan ko nga miagalid di. Ay sa tukang kabun ay sa it mangimuhaw
uhoton nendo nga ay sa budget kah, nya galid di, nga tokoy katangkaboh mo tilod harahi berita-berita di penarikan balik subsidi. Subsidi di momogompi nge manuk ay komun pa nga numaik pa kago manuk iti, agaya ta subsidi momogompi manuk numaik ka manuk. Sumusuhut nendo la suaid subsidi-subsidi gayatan nendo ngai tok korikot nendo lot rumah sakit tatap na numaik nge kada ulo rumah sakit ti lo kago ki. Montoroy so di ay man iduo. Wah, jadi miagal ka iti kalinik, inapay kalinik ket panangid hilod dahay kinayonon nga mantad ka ay sa tukang kebun, inapodihit kampung-kampung ket pensuanggi kawasan nga ay harodi jadwal let moy pamalana, moy panarab, moy pangukad di parit, nangolitan, nango sonsong. Iti napot mantad ko kagumuan napod di gotong royong nga hari Sabat. Jadi insan insan nagiti SDM minay gotong royong, insan nagi kopio. Puji Tuhan tu kikokoruhang baga minay boh, nga kadi sangulunom ay tok iti mo ti kapia apatut dati man nuay panghupan ka. Tu sumakit nendo nga ende hilo ngay ngayon toko maganak hilo ngay ngayon kasyo. Insanan na pula panghupan takalo nga tapot na pom alumis. Nagi ikamoyendo it ponsusuay panghupan. Tok mo ito ko na pagyaro yung nga adan nung dia karaja. Dia da tadaw, timpu, adan no. Jadi gumo na pala mila dati pendalanon. Nga halip ya miya galidi. Inapahit ay apatut dati dot man pendalano sebagai tulun dot ilakamon dot tulun da Samaria. Kaubasan ta kanu pumatiti nga kadit monopot kapio gi. Agan-gan nagilongon to kad manghupot tulun diit ada ti atutunan. Ko it atutunan. Sakiran miagal ko ay gotong royong. Nga ako'y ba't ti papakamu-amu nga ay sanang ipamusarahan to ko. Kapagulo, manginsok ka di nga YB. Kapagulo na pa nga YB to ka na pa nga tulun da hinggo. Tadon. Undok undok nga daw ijuara hingga tadon. Iri nga iwalon to kay gi. Kagumuan iti YB dati nga akon katulon da hiri dati. No kuramari to iya di. Kakuaan na po nga ina pa itulon dat akon kahiri dati nga iya dit abing nguhop na gi. Abin tulong ka. Iya di. Abin tulong gi. Ulam na kurari to iya di gi. Ombay no na po di nga kadi dati manuy hide ina po YB nga orang tempatan no hitid dahay to karati siyo koy lo hisiyod pay kukurok keadaan itit koy nandahay iri haman dahay kadati. No kadid ipi ay tulun toko. Tulun hirik kampung toko nga taruk-taruk kopi di disiyod pengurusan gi. Kada na dati may kada na dati undio iti di ay patut tet tulun na pa daw idaw kinayonon iri na dahit akon nagi kaylad hingga kaperluan.
dahiri kini daw kadagya. Nam iya dida kapiri boh. Nga ato kay insalawan tu iyati kadaw nga sekirad harahit pagiuhupan nga inogiit hilo dombokon otasu to kamanak. Umbala na gid hiri kini daw sandiri nga nya galidit ay agat bogi. Kadi mo ng boros. Iti pihak kerajaan to ko nga agumo it program-program kemanusiaan dat ilasuai kinayonon. Nga ngono pada imbulay kapihom hitik kinayonon dati nga agumo tamo diday apatut dat ay man tamposio man uhupay. Ila ni kamontokon minsadu na gidi hiti daw nga hare keperluan ka. Pan kaya di. Numan mati imbulay ti panambarasan dati kasuabon na bay no. Isay nang kula tulun sa pitulun. Ina pay apatut iti na day manto ko nga kada dati poin sa duo iti tulun sa pitulun. Pagkitanon dati kosanongon dati kapuahangon dati tinsasamod dati kumatulun sa pitulun di kapagulo iri na po nga itinahit ahli keluarga toko. Ikaruhang no. Pakitanon na gyud iya na po nga tulun sa pitulun kumadi karuhang no. Kulom na kuragyarik harit susuway ko piyo bo. Man na po dati puri mono nga miagalid dit osonong kono gid monong kiboros kumatulun da suway ko mantada monong kiboros kadi karuhang. Intahan to kani karuhang nga monong kiboros sa paisyad italipon kumatulun da suway nga kumu na sarita. Alaid ngay nga ay sarita. Monong kiboros sanda dati nga hanahanam ay sabongot. Iyati nga yodihi mi boros di karuhang nga yodit ay milo boroson. Manalipon itambalot mo nga tok hirinon dad miloh na po mo jam-jami kusay piya ko tandu piya hit monong kiboros kumadati. Nah, iri ni panimpunan to ko hilo nagid kamondat misurita nga ala to kono. Hilo kamondat tulun sa pitulun. Karuhang dati. Iyolo no hit tulun sa pitulun do kapagulod apatut teman dati pusoho. Akan na pa kaylo karuhang nga itanganak dati. Kulom na kurarito iti kapuahangan da sumuno nga opuahang to kono gi kumad tampinay. Opuahang ka kumatampinay no. Opuahang ka kumatambalot no. Nga ikaruhang itanganak no. Saira dat makianut tusin contohnya kapagalan to ko. Makianut tusin nga tok aagi ginap panamurama no. Numan ti tusin ka. Hinggon no ti ka. Kurito agumo pakianuan no. Manalipon itambalot aya. Porlo ko tusin pa ka. Bahasa ramano kanu gi kanu muhatam nakuro nu kasusano narusat ba mirubatan pa ka harano pa'y pagilitan natin iya diham ato kay taubat to kakamaki man tokod ilo na patulon sa pitulon nilo nga kada dati lihuad ino pa'y osamok kopyo nga ilo na keluarga dati karuhang dati isi no hi karuhang datid isi sa owalay isi sa tiyanon isi sa tadopon isi sa akanan isi ni bobo sa osamok may na dati pakita na iyati na pati nga tulun sa pitulun
kumadi karuhang, nagi kumatanganak. Irini kamoyondet okitoh nagidihot kahaod dilo sa borong rahatom ipiay gaja dahirid somok kumato nga ay okito kah. Jadi iti panguhupan dati sebagai tulun sa pitulun nga inapaday ko pagulo daman dati tampasyo sebagai tulun sa pitulun nga itinet keluarga dati. May toko papurimono pakitono ilo dat iati no pati nga tulun sa pitulun. Iati na tulun dat obinguhup mayad ay pangitanan nilo tanganak. Kapuriman nilo dat paingkurat kapurimanan sebagai tulun sa pitulun. Doon na po panumbayaan o puwahang ko na po kumakaruhang no. Isyo nga o puwahang no. O puwahang ko na po kumatanganak no. Itanganak nga o puwahang na kadaw. O kolit ko na po. O kolit ko na po nga puji Tuhan haro humudali idi tanganak no o puwahang. Kaubasan na nga tumanud di kaboboyhon kanda tulunum ilo ngay na pailolo magyang Pinay ay so motit ilo ngay na pakaboboyhon di lolo ka. Man tadi di molohing. Apuahang toko isuanggap nununu panguhup dati irene momosed inapohit keluarga dati nga tumanud ay osilih tokod po mitanan. Itinohot iso o kakitanan dati ika sindul ay isuangga timpu-timpu sumuano hinggo dat inapoy tulun da suway tetamu itambuluy nga man nagidati tamod sonongo kumantadit osomok kumadati. Kadang-kadang iyoho lah kapuriman miagal ko ba moyo kud hinado kayud paingka tay ko miagal itong mositar moyo kulawat to paingka ka. Tok kadang-kadang pian dadi di tanganak kot piuhot-uhot di tanganak. Apa sire pastor mo ilawat ka. O kon nuno nga ori ka to pa ilawatan ni mositar nga pompilasan nga manuk pangkaratan nga manuk itakanon nga pay maha-maha ngay yodi. Ano pondo harot ano pondo haro mo ilawat nga ay sa yodi. Jadi inopohit kantakan na tiyodi nga ikamun aya kasinduol mo tidi tiyodi ka. Haroh ko aiso o tambuloy nga inopoy gagompi dati kumad karuhang tanganak keluarga. Nga iyo dino. Pay maha-maha ni mangku dadi ko itulun da suway te katambuloy. Nga kaubasan ket ti di bo di na ilanom popokito-kito hiri ko paingkuro da ko ginawa. Popokito-kito ko manud iroroyohon ko paingkuro. Nga puji Tuhan tu osonong bagya ginaw did ay popoindalan irinit modern. Nga may na dati papuri mo no keluarga toko. Doko pagulo dat iyati na ikamandat tulun sa pitulun. Man to kayo lo wonsayod kapuriman nilad iyati na pa nga osomok. Ginawo dati osomok kumadilo. Kada borosad ipet tulun da suway ko isay nga may to kadad yelo na pa kapuriman dat. Paingkuro kasonongon isuanggot keluarga purimanan dilo tit kamandat tulun sa pitulun. Ikaboboyhon papurimanan dati keluarga dati karuhang tanganak da paingkuro kaboboyhon da sebagai tulun sa pitulun. Mogod togod kasari haro tambuloy ogi ginat
lina bengingis pono ko irak-irak, pono ko gaha-gaha, kapa manawi tambului nga buri turas. Mogod-togod kasari haroy mo titiyo di say dako komondo ilo na nga ilot puri mo nan dati umbalan dati dot menimban I will go toko katokod di ilo na ngay umbalan dati papatunod isuang dat kapasian toko ilo na podit sesama manusia kada toko poin sa duo mahan toko poin dalanod isuang gat keluarga dot ay dati tisam tiso miagal na lumisih tokod tinan dati sendiri ka asindualan toko na pom komono po nga keluarga toko koruhang tanganak nagi kadaw orohyan do asindualan naritan di kanihab tipi karuhangan pengkuro tokon obin togod ilo ngay nadalo bo kada nad it sandiwara nad itaguangan haro nag moborosot mongiloh kano pod sa kiromegal ka sangulo no masitar mongiloh kano pod oboboyhon di sangulo no masitar ngan uhatay karuhangi siyo ka uhatan ni tanganak no kadabor sa mositar mo o insanan to ko osonong ikuo ka nga ngan uhata ikaruhang itanganak siyo tapot nakod iya di kapiyo kamo jadi sekirad Taliban dati lo keluarga nga kaswabo na bayno nembulayan ko aya na Taliban ko ti paman nasilapan na di selama ini ka ay insalawon makimap no padi karuhang no makimapid di tanganak siyo do kayo to Taliban ko ay piro-piro linaid ka amin Hindi. Jadi, may to na tampo siyo it lisih danuman dat kinarahingan patudo ka kumadati palagasanad iyati na pa nga asili barakat ta isuang keluarga nagi patilambus kumad ti pamagunan. Harolisi mana surga yang kawan oi zaman oi kita karena kamu karena aku ku berikan surat hati hidupi cinta ini lebih nyata. Cinta Yesus mendorong membuka hatiku agar mampu jadi satu berkat. Cinta Yesus berkobar di dalam hatiku, sebarkan cinta ini pada dunia. Oke, kano misi sa tokod isuang samayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswaban diti insan pakago dat nakapuriman niya hay dat iyahay na po nga apatut osilid isa o barakat o kon nakakumatulon da suway nga labi panda kumad karuhang tanganak dahay. Salinay da pira-pira timpo o Taliban dahay ti keluarga dahay nga kaswabon da bayno napurimanan dahay mandahay dalisid iswanggat keluarga lisi kumakaruhang nagi kumatanganak tu iyalo ni apatut kapagulo dat kapuriman dat lisi tulun sa pitulun. Kung sikaw nagito anuan we haydat ay
kemampuan, kasapan da papaindalan ni tilisi di pinarekot no, pinatahak no kumadahay. Tumbani head o gumuot keluarga di kapurimandat ambabak maya dat ay sa itilisid isuang keluarga nga kasobo na bay no, may na dahil palaga sa kapurimanda lisino maya da kasimbanan da ginawa dit ay malahing ngay patilambo silad papakitad lisi sumimban may inapay keluarga di nga kapurimandat kataadan ang barakat kumadia. Kung sikaw Tuhan tu anuan no head kagarasan dat sumili niya gali korohian no. Tadaw da bay no, ahakon ni head isuang tindalanon kuposyon, buru-buruan om nagi kalidasan dahay, gisambal kanu ya head papaindalandat nuni tugas-tugas dahay da tadaw da bay no. Amo na laid karikat ti head ay tadaw kondarangan, kung sikaw tu isa pakagut tadaw di piandadandad om nagi ipihondom-hondom dahay. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Cinta Yesus mendorong membuka hatiku agar mampu jadi satu berkat. Cinta Yesus berkorban di dalam hatiku, sebarkan cinta ini pada dunia. Cinta Yesus mendorong membuka hatiku agar mampu jadi satu berkat. Cinta Yesus berkorban di dalam hatiku, sebarkan cinta ini pada dunia. Sebarkan cinta ini pada dunia. Oke, Om Hinakopo. Hari Jumaat ti pamabay lagi. Osonong tadaw persiapan kumadati Om kapiruba ta kakagud kaswaban da suwam. Hinakopo.